Dan sebagian daripada faedah-faedahnya haukalah. Itu barang yang ada di dalam Fawaidis Syarji. Yang nang kitab. Qala Ibnu Abi Dunya bisanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Berkatalah Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ibnu Abi Dunya itu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ya, puas sabda Nabi, man qala kulla yaumin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim mi'ata maratin lam yusibhu faqrun abadan. Bermula siman yang berkata Yaman, putra ikut. Putra patkeun kula yaumin pada tiap-tiap hari akan pukeun akan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim akan tertoga ni saya tidak menimpa akan Yaman oleh fakir.